Okay, narakubwiye ngo banga after banga another banga bamwitse Naomi hamwe n'uwo bita Dani Dora. Ngira ngo muri ino minsi aba bana bari kubica bigacika. Uyu mujama bita Dani Dora dore ko yavuye mu itsinda rya Molex Skills, ariko uyu mwana bita Naomi akaba aba mu itsinda rya Shiri Silver. Ariko inkuru iri guhwihwiswa nuko aba bana bombi ikiri inyuma yabo cyangwa se ikihishe inyuma yabo kizaramenyekana, dore ko mbere yo kubavugaho reka tubanze tuvuge kuri Dani Dora n'uwo bita Deborah wo muri Molex Skills. Mbere yo kugira tuvuge ko bita Naomi n'uwo bita Dani Dora, muri ino minsi inkuru yabo iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ahantu hose bari kuvuga ko bikeka ko indirimbo zose zimaze iminsi zisohoka bari kuziririmbirana. Reka tubanze tuvuge kuri Deborah. Okay, narakubwiye ngo banga after banga another banga. This is MJ Line challenge. Narakubwiye ko umunsi wira n'undi ugacya ngomba kubwiriza ibintu bigiye bitandukanye, ariko ndagira ngo mubwire ngo uze kubanza ukande subscribe. Aba mureba umwe bamwita Deborah undi bakamwita Dani Dora, aba bahuriye hehe? Bahuriye mu itsinda rya Molex Kids, bose ari ababyinnyi mu itsinda rya Molex Kids. Gusa ntabwo byaje kurangira gutya, abo bita Dani Dora cyangwa se n'uwo bita Deborah baje kuba bagacishaho nyine kana ko mu jisho ntikaza kuba kabura, baza kuba bakundana. Ariko Dani Dora nyuma yo kuva mu itsinda rya Molex Kids yaje kuba yababazwa nuko yaba yasize uyu mukobwa bita Deborah. Ariko ubu ngubu uyu Deborah icyo twababwira nuko ameze gufata indi ntera kubera ko ari mu itsinda rya Molex Kids. Ngira ngo mwameze kubona ko hari umukobwa umaze gukura byatari, ariko kugeza ubu ngubu bakaba batakivuga rumwe cyangwa se bakaba batacyumvikana kubera ko Dani Dora yavuye mu itsinda rya Molex Kids. Ariko ubu ngubu reka tubahereze inkuru y'uwo bita Naomi ndetse na Dani Dora. Naomi wo mu itsinda rya Shiri Silver, ni ukuvuga ngo muri ino minsi cyangwa se muri iki gihe cya none turimo, uwo bita Dani Dora akunze kumugaragaza ku mbuga nkoranyambaga amushimira ndetse amutura indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye z'indirimbo. Bivuga yuko uyu muhungu Dani Dora yamaze gukunda uwo bita Naomi, ariko kugeza ubu ngubu iyi ndirimbo ya Naomi bita Only One, abantu benshi cyane bari kuvuga uti yayituye uwo bita Dani Dora bitewe n'uburyo Dani Dora nawe amaze iminsi amugaragaza ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Iyi nkuru ngira ngo nabwo abantu benshi cyane ari ubwa mbere muyumvishe. Ni inkuru imaze iminsi cyane ishishikana ku rubuga rw'uwo bita Dani Dora rwa TikTok, apostinga uwo bita Naomi akagira gutya agacishamo akaba yaririmba indirimbo z'uwo bita Dani Dora bakagenda bahererekanya. Nagira ngo mbwire ngo niba ukunda aba bana ko ari babiri, uwo bita Naomi n'uwo bita Dani Dora, uze kwibuka ukande subscribe hano ndetse ubasure no ku mbuga zabo zigiye zitandukanye, izi ndirimbo zabo hose dore ko ari n'abahanzi zimaze kujya hanze. Mu gihe uyu bita Naomi ameze gusohora indirimbo imwe bita Only One, mu gihe uwo bita Dani Dora ameze gusohora indirimbo eshatu. Iya mbere yasohoye bari bayita Ndabona, iya kabiri ayita Bombe, iya gatatu ariyo nshyashya bahise Amashimwe y'uwo bita Dani Dora. Ngira ngo niba ukunda aba bana uze gukanda subscribe ndetse ubasure no ku mbuga zabo, umwe bamwita Dani Dora undi bakamwita Naomi. Gusa indirimbo ya Naomi yo ikaba iri kuri channel bita Shiri Foundation, niho indirimbo ye wayisanga. Naho Dani Dora n'ubundi nk'ibisanzwe ku rubuga rwe rwa YouTube niho izo ndirimbo ze ziri, mbabwiye zose ko ari indirimbo enye. Ndagira mwibutse ko iyi iracyari MJ Line challenge. Hasta la vista, ciao.